أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشكو برای برومت صلاة و رحمت و برکت خود تعالی لسر مو حمی مسلمان اهل ایمان به. از دخوازم ایرو جوارا بحثا نمیج بکم، نمیج لکو فرض بی چوا فرض بی لمیش بریا اسلام فرض بو آن نمیج بهاتنا دین محمد علیه الصلاة والسلام تنی لسر امتا محمد علیه الصلاة والسلام فرض بیه لسر بیا ام دخوازن چند دقیقه سری و بیشین هوجی کرم اخوارا به بالداری پر بدقت مگوداری بکن که اولی کولینو و کولین مکری ام پیشکشی و بکن دبن سیوانا دبن سیا قرآن دا لگون دبن رونای آیتین قرآن دا امیل به مجاری هور ببن که هوجی باش گوداری بکن در رئال دا و هروسات سانال دا دما ام صحبتا دکن هوالو هوگر هن راز انسان دیندار و ملاو قوا ام هفرا قصد دکن صحبت دکن دما ام باسا گرینگیا قرآن دا دین اسلام دا دکن که خایناغا یکمین جدر یکمین دین اسلام قرآن تهاون رید ورده همن هن ارگومانه و هن گوتنه وانه حاضر کری قلفی حاضر کری هن دکاج مراد وید دلمیجه دا باسا رکعت کاد قرآن دا کاد قرآن دا رکعت میجه درباز دا کال میجه مغرب چند رکعت کاج مرا باسال میجه بکد قرآن دا دتایوی هی تونه هر تم بنا در دخپیش وان انسان وها مرکز دینی وان حدیثن او قرآن الگورا حدیثا شروع بدکن نکو حدیثا الگورا قرآن شروع بدکن جبروی دمات باسا گرینگا قرآن کر خلال تار سر فکر و رمان وان او حدیث وان ضعیف و ام بی ای موضوع این نراست انجی ام بی او فکر و رمان وان او زانین وان نراست که خلال تار سر بجاره کیوا ام بی ایرش مدکن کو چوا کو دوی هونج مرا باسا لمیجه قرآن دا باسا رکعت المیجه بک باسا ام بی وقت المیجه بک على كل حال ام دخواز ايرو بالنسيوانا قرآن دا ام الميجي مزاك عجبا لميج لمعراج فرز بيه ان لميج وكي عبادت الدن لعرده فرز بيه يعني وحي جرهاتيه شواهن كذبت پیغمبر عليه الصلاة والسلام دوا چم معراج دو پنجی وقت لميج فرز بيه پاش محمد عليه الصلاة والسلام هاتي جم موسى جرا گوتی امتا خدا تعالی چند رکعت میسر امتا تفرض کر پیغمبر علیه السلام جی گوتی 5 رکعت میش موسی علیه السلام گوتی امتا تنکر 5 رکعت میجی پیک بنور هر جم خدا براش ترکیم بک پیدا ام بی پیغمبر علیه السلام د نوا موسی او خدا دا چو هاتی او ام بی خدا تعالی هر جارین میش کیم کری 5 رکعت کری 5 وقت میش ایدی شو پیغمبر علیه السلام گوتی روی من ناگر اف راستی حقیقتا راز پیغمبر علیه السلام به بوسارا قصه کری آنجی ام بی کسی کو آنا لدنیای ساغا دکار به مریار قصه بک روحی مریال کوی فلا ام بسر به هنکی لکولو مکری ام هبرا لمسره میزه بک خود تعالی دستوری شورا آیتا 13 دا بعض دک دوی دین آدم علیه السلام حتی محمد علیه السلام تمام وحی تمام پیغمبر راهاتی دین اسلام یک یعنی دین وحی موسی راج عیسی راج ابراهیم راج نوح راهاتی هر استاش تمام پیغمبر دنار ایکو هاتی همان وحی ج پیغمبر علیه السلام راج هاتی لهن گهرین پچوک دا چه بیه دبردا خود تعالی بسم الله الرحمن الرحیم هادوی دبي شرع لكم من الدين ما وسى به نوحا او تشتاكو خادي تعالى الدين جوارا كري شريعات ري باز يعني قانون نظام ويا مسلمان هروس همان شريعات خادي تعالى وسيا لنوح كري يعني وسيا شريعات نوح شبه نوح عليه السلام اما مسلمان جو ايوه ورد دبي والذي اوحينا اليك يا محمد او وحيكم ما اشترى داخسيكم قرآن بيروزة وما وسينا به إبراهيم وموسى وعيسى هروسا او تشتيكم من وسيد إبراهيم وموسى وعيسى كريتشية يعني الدين اشترى داكتي دين وحي اشترى داكتي وسيدكم مال إبراهيم وموسى وعيسى كريتشية اوجي ان اقيموا الدين
کو هون دین لسر پیا بهلن کو هون لگورا کو خود تعالی گوتی لگور امر و فرمان خود تعالی بجی کو دین خود تعالی د حیات ودا ام به رواب پروگرام جیانا و دین خود تعالی ولا تتفرقوا فيه هون دين دا نكيف جداتي هون جهر نقتن پرچه نبن و بربنا و نش هون دين دا نكيف جداتي و جهر نقتن اب آيات هاني كبر على المشركين ما تدعوهم إليه دبي او تشتا كو تو مشركة غازي دكن كو دين اسلامي لجامان قال كي جوارا مزنتي سروان جرانتي مزنتي و آيات دوام دكن تمام آيات ناخوينه اب آيات هاني دليل اثبات وهي كي دين نوح عليه السلام ابراهيم موسى عيسى وحضرت محمد يك هر وسا قال لك آيات الديننا جهد بس آيات ديج دك كون نبي ديننا چجمرا دكتي پیغمبر د آيات سوره انعام آيات نوديد توج لسر چوان بچن توج لسر هدايت وان توج بتابعي هدايت وان ابا آيات هاني دليل اثبات وهي كي كو دين جمره هاتيه اج نوح هاتيه عيسى ابراهيم تدينك هنك ام بي گوهرینه پچوک تدا چی ببجی لی به پرانی ده مسئله عبادت تدا یک بیجه گبا دین یک با عجبا لمیش عبادت که ساده مگرده مسلمان ها چوا هنگ مسلمان دوی شوا معراجی فرض بی یعنی جی بریا پیغمبر ده عیسا لسر یهودیا لسر فلاجی فرض بی فرض نبیه ام لبیا میزه کن اب آیت تحال سوره بقره هده چلو سیا درق یهودیا ده آیت مریم سو یکی درق خرسیان دایه قادت على يهودية ردويجة وأقيموا الصلاة هون لميج بكن وآتوا الزكاة هون زكاة بدن وركعوا مع الراكعين دقال وان كزي قلت هر الركوعي هون جبوان هر الركوعي يعني بجامعتين ميج بكن يعني بمنرة لميج بكن أب آياتها هنا دلو إثباتوية كي ولسر يهودية جي لميج هبو ولسر مسلمان زكاة جي هبو هروسا دما خدا تعالی عیسی علیه السلام داده ببک هنا زاروک دبیشی که دای کو مریم راد زی به باب زاروک ده دنیای ملت وی شقید ثم حاشا ام به سوجداری زنکاری داوی سوی مریم کو زاروک ده زمان عیسی علیه السلام هنا طفل هنا بیچه که ده گاوا قصه که عیسی علیه السلام ما دویجه یبو کو دیا خلاص بک دبی وجعلنی مبارکا اینما کنتو عیسی علیه السلام دبی ال کدوم برابم بركات لسرمن أبي بركات بخير وبركات بمرايا وأوصاني قد تعالى وصيته مكرية بالصلاة بالمجي والزكاة زكاة بندم ما دمت حيا حتى كو أصاغبم قد تعالى وصيته مكرية المج بكم وزكاة بدم أبان هردو آياتي هاننا دليل إثبات ويه كي يكو نمش نتن لسر مسلمان فرزه لسر ümmeti peşya ümmeta Muhammed فرض بی هر وسا خدا تعالی در سوره آل عمران آیت 43 دیویجه یا مریم دیا عیسی یا مریم قنوتی لربکی دوی یا مریم تو بدل خوشی و پر بکیف و شوق تو رب خورا عبادت بکن واسجدی تو هر سجده يعني رغاتج مشكة تو هر سجده وركعي مع الراكعين تو قال كسي قلت هر الركوعي هر الركوعي أبا قابا خد تعالى في أمر هاني لمريم دك هنا عيسى عليه السلام ناتي الدنيا وهر وسا هنا أم ببيجن أم ببي پیغمبری عیسی علیه السلام را نهاتی هر سر تدرا کو بیم بی پشتی کو حساب پیغمبر جن بی آیت دا کتبه اب آیت هانی او اب آیت سوره مریم هر دو دلیل اثبات وی کی کو د خرسیانا د لمیجه بی بیجا لمیجا گبا دین یک به آیت پیشی نشان دا اما سوره شورا کو دین یک و شاغی دهن مجارندا د مجارا نمیجه زکات دا جهودی و خرسیان را چا فرض بی سر مش او فرض بی کبا دین اسلامی هاتی دین اسلامی تو گوهرینه کی نکری ناولمیجی نکری ناوانمیجی باشه
هند توی به دلیل تشی کو خود تعالی دنمیج و زکات دا ام ببیج گوهری نکیدی نبرن مجا یهودی و فلا و مسلمان و زکات آن دلیل تشی ام قوال مثلا اوی مزدکن ام مثلا روجه مزدکن باج درد کبیش باج سوره نساء دا سیاد بیج إن الصلاة بيجمن لمش كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دبين لمش بريجي لسان مسلمانا كانت لسان مسلمانا أو صيغة ماضي دبيجة دبين لسان مسلمانا ببي فرزكي خدا وقت بو أو واجد دلو إثبات أويه كي هم مسلمان بري وهم مسلمان أنا مجاوان خدي فرز ومجا سوي مجا نيفرو مجا عصر مجا مغربي دوام دك خدي تعالى جيكو احتاجي بي ديتي گوهرين كري دين مثلا روجين دبي خدي تعالى د مثلا روجي دا گوهرين كري روجيا لسر مفرز بيه او روجي هر وسا لسر امتي بريا پیغمبر جي فرز بيه ان لسر يهودية و ام بي خريستيانا خدي تعالى سورة بقرة آيات 183 دبيجي يا ايها الذين آمنوا قال لي كسي باورمن كتب عليكم الصيام روجي لسر وفرز بي كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون چاوا روجي لسر امتي پیشا وفرز بي لسر وجه فرز بي هنك ملك قوا بو فرا مناقشات قد ببري روجي لسر وانش فرز بي لأمنزان چاوا فرز بي يا چاوا أمنزان خده واي دبيجي لسر و چاوا روجي فرز روجي سر ما ام ببي هيبي ببين بخو هيبي ببين بقره ام ببي اوشتن دبمهكي يعني بيستون دارو او روجي لسر ما فرز بيه هر وسا او روجي لسر خريسيانا و يهودياش فرز بيه لدوردا فرقه دوردا قوا امتي بري اقدما كو روجي لسر اول مسلمانا فرز بو پاشیف تدا تونه بو دوقتا يهودية دا جواره بو دوقتا خريسيان دا جواره بو دوقتا مسلمان دا جي دما مروا روجيا خو إباري ملا آزان دا مغرب فتره خو بكر پشتی وی حتی هشار با خوارنو تکیلی جنسی چونه نبینا جنه سربست بو لی یک جمیرو جنه رابزا کی رابزا رازه پشتی واسه رازا پشتی وی ایدی نکر بخوره ev di destpêka İslamiyetê de ciware bû paşê Müslümanan di vir de qanûna hanê binpêk kirin gava iftira xwe vedikirin piştî ga radizan dîsa rad bû xwarin dixwarin an jî çû nivîna jina xwe dê bi rojî û piş êvre dihat xwarin dixwar westiya radizan em bê ji tehemûl nedikin paşê rad bû xwarin dixwarin an jî em çû nivîna jina xwe yani em bê ev qanûna hanê gunê hanê Müslümana kirin پشتی وی گوا چوجم پیغمبر علیه الصلوات و سلام شکایت به پیغمبر دا کر گو احوا دکن خدا تعالی اف قانونا کو در حق یهودی و خریستیان و مسلمان دا کو پشتی شبه پشتی افطاری پاشیف تونه او گوهران با آیت گدنا او جی اوا سوره بقره آیت 178 دیجه احل لكم جوار هات حلال کرنین لیلة الصيام شبا روجاکم کو افطار خو بدک الرفثوا إلى نسائكم كون هرم با نبينا جناخوا يعني قاوا وافترا خوا بكر بشتي وي هون كار نبينا جناخوا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هون جوارا جلو هون جوارا لباس أو جوارا أو جي جوارا لباس يعني لباس دفرا جلو بيركلن هنك ملاد بجلو بيرك قلت مالا ميزادك دبي ملابس جل البسي دبي نظام أم بفوت ناخر لورا برا اللباس هي و بدا اللباس يعني هون مشاعري هون جنارة ام بي فكر الراماني عشق وابني مشاعري وانا اوجي فكر الراماني مشاعري وي لو المسألة الجنسية ده هون وان تأتمينك و تأتمينك علم الله قد تعالى زاني انكم كنتم تختانون انفسكم خدا زانی بکو هون نفس خورا خیانت دک یعنی خدا تعالی زانی کو هون کا بطاری ود که پشتیوی هون گنا دک هون راد که بس عرب خورن دخو فتاب علیکم خدا تعالی توبه و سر و توبه کر و عفا عنکم خدا تعالی و عفو کر فل آنها باشروهن هون دکاری تکری بان را داینا آیت دوام دک دبیجه وابتغوا ما كتب الله لكم
تشتا کو خودی جوارا نویسان دی ام بویجه رزق به آخریا شویدا چد و کیفاوی امی چونه نمینا جنیب جخورا بخوا بخوازن کلو واشربو بخون حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود برا بخون حتى جوارا حتى برشاوي وبشاوات ديتكوش بندي سبي ورجش كشبو من الفجر دفجر دشفاقة سويدا ثم دبي أتيم الصيام دبي باشي دبي أتيم الصيام رجع خو تمام بك إلى الليل حتى يباري ها دبي آياتي دا قبا جهارين بيك هاتيه كود مثلا روجي دا كود مسلمان بريجي قبا فترة خو بعد كردن باشي بتنبو قبا رازا إديران ند بخارن ند خارن لأف تشتهاني جي مسلمان را هات جهارتن دلميجو روجي دا نهاتي جهارتن هونه بیچ کاد روزی میجا وان شوار زانه او میجا نیور دور کال میجا عصری چهار کاد میجا نیور چهار کال میجا مارو چهار کاد کری هونه به چاو تو ویاد زان اور کویه جوخا قبل لمیش لسر امتی بری فرض بول لسر امت محمد فرض بول لمیش جوخا لسر هر کسی همان لمیش فرضه دو وقت عیسی داجی لمیجا کو آن ام دک فرضه دلمیجا ام بویج سر یهودیا جی آن لمیجا ام دک فرضه هونه ببی کاد قرآن یا تونه گوا خواهدتر دویجه گوا خواهدتر دویجه گوا خواهدتر دویجه تشتی موسی و عیسی علیه السلام دینی آنگاه سوری شروع دا گوا دوردا باز دکه اف دلو اثبات ویه کی کو دینی وان دگش یک یعنی ده مسئله عبادت دا فکر و رامون یا تونه بیم لباشه لمیجه ایرو دکه چوا قرآن یا تونه رکاتی وی تونه چوا هم دکه هونه بویجه لورا لمش دوان وقتا داجی 5 وقت لمش فرض بو مجا سوی دو بو مجا عصری مجا نفرو 4 بو مجا عصری 4 بو دلیل اثبات تاوی کو دین گش یک او لمجا هاتبو جبیر کرن گاوا دین لسر گاوا لمج لسر مسلمان فرض بو جبرائیل علیه الصلاة والسلام او لمجا یک به محمد علیه الصلاة والسلام داکر لمجا ایرو امدکه جبرائیل به پیغمبر داکن تازن جبر کو هاتو بو جبیر کرن ده یهودی و خریسیان ده ابدین هاتو تعریف کرن هاتو بو جبیر کرن گواد لمش فرض بو همان لمجار سر یهودی و مسلمان فرض بو سر مسلمان سر یهودی و خریسیان فرض بو سر مسلمانش فرض بو لجبر کو لمج کسی رکعتی و نزانی و جبرائیل علیه السلام لگور حدیثا پیغمبر علیه السلام او لمجا بو داکرنه تی گوتن کو پیغمبر علیه السلام گاوا چوی معراجه موسی علیه السلام را قصه کری یعنی چوی قدسی به پیغمبر را لمیش کری پیشا پیغمبر را لمیش کری و پاجی چوی معراجه گاوا لمیش دی معراجه فرض بوبا پیغمبر علیه السلام چو لمعراجه لقدسی چیان لمیش کر چل لمیش کر کیان لمیش کر یعنی گاوا لمیش فرض نبو و پیغمبر نزان کیان لمیشه بکه ویشاقی تی گوتنی گو پیغمبر چو مسجد الاقصای لول پیشا پیغمبر لمیش کر کیان لمیش کر آدو دا حقیقتا پیغمبر گوا چو آسمانا هر آسمانا که راسی پیغمبر گی عیسی موسی علیه السلام موسی ام ببی چو سدرت المنتهی گا پاشش براحت عیسی را قصه کر نکر دو قرآن دا دبی ام نسبیا بزنه انسانی کو دکاره قصه بکه جسمی وان گره هبه مروه کو قصه بکه قرآن دا جیم سین میم ای مینا من انا اس قصدك مجيء من السري من عقل من السري من شعور من السري من روحي من هي از قصدك اجمرا اسلام آيات اجمرا دبي جسم جيم سين ميم بميمي خلاص دبي كسي مري جرا جيم سين دال جسد تي قوتني مثلا هيكل كرا تي قوتني جسد لجي كسي مري تي قوتني جسد ناي قوتني جسم بوكو مربك قصابك الدبر روحي ودي جسمي ودابه مجيو لسريبه قصابك لي موسى عليه الصلاة والسلام مريه جسمي ودي جسدي خاليه دا رزيايه والروحي الباخ ودي تعالى نم ممكن جسم وجسد تكيب روح وجسد تكيب هبدو وهر روي دري بيخمر عليه الصلاة والسلام قصابك بلا خابد بان آيات القرآن امسال بها مجيو خاب بواسينا سوره انبیاء تا 7 و 8 دبیجن مشتکا دگو کو پیغمبر
خواده پیغمبر انسان کیج مرا کری پیغمبر دبرا ملکتش مرا بشانده ما بزار به حقیقت و دین خدا تعالی خدا تعالی دبی و ما ارسلنا قبلك یا محمد الا رجالا نوحي الیهم ده پیشیت مچه پیغمبر وحی تنش پیغمبر جمیره رشانده یعنی متن مرکری پیغمبر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اهل الذکر بپرسن ایهون نزان باشه اب آیت و دلیل اثبات ویه کی کو خدا تعالی پیغمبر وحی ذکر رشانده کو کری پیغمبر مر بی نجم بی هنگ انسان کردا درکتن انسان به بنای محافظه کاریه انسان جانا مشرک جانا لایق جانا نه مسلمانن دوی جنین پیغمبرن یا هنگ جنا فرعون که پیغمبر درکتن دوی پیغمبر خدا تعالی جن کری پیغمبر اب آیت هنه دلیل اثبات ویه کی کو خدا تعالی وحی ذکر راشاندی او مر بی اکری پیغمبر خو آیت 80 دوم دکه دبی و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام والا خو بده دبی اری ما مج پیغمبر را ایکو مجموعه وحی شاندی میرن ما او نکرن جسد کو خوارن نخو ها دمه گابا جسد به انسان ام بویژن ساخ و شغی نکار خوارنه بخو لورا ملائکت جسد وانه تمثل که ملائکت که جسد انسان ده که شکل انسان جسد لهندوره وانتونه میدا وانتونه بخو یا خواهد تعالی دویجه ما جسد ندای وانا ما چه دای وانا مرگا جسد نب جسمی وان هیه جسد جی ملکت گوتن جسد ملکت جی کسی مریراتی گوتنی دی مغما کانو خالدین her وسان او پیغمبرانه دائمین نوی بمره دورا جسد کار دائمی بمره مثلا پر درج بمینه لی جسم زمان وی بمره ها دبر دا خویابو کو کسی ساق جسد وانه her وسا خدا تعالی ده مثلا جسد دبی سوری اعراف آیت 380 دبی واتخذ قوم موسى من بعدي بشي موسى قد من حليهم اجلان جسدا له خوار دبيج قا موسى عليه السلام شو توري سينا تكلمه قومي ويجي خشوا عمارة دخوا ام بي جسد قولك كي تشيكر كو من الدنك عور دعوريا او الم يروا اري وانا نابين انه او قولك جسد كو من الجسد قولك هيكل قولك لا يكلمهم ورق سناك ولا يهديهم السبيل او انا وننسر ريا الراس رينا بنا قلت بيا مزادك خد تعالى قوتنا جسد ام به هيكل را هيكل قولك را بعضك هر وسا خد تعالى قبا ام به سليمان عليه الصلاه والسلام لسر البندا زاروك كيه خدا تعالی زاروکی کی میری دادی ج زاروکی میری را جمریت اوتن جسد ولقد فتن سليمان دیم سليمان امتحان کرد و القینا على کرسیه جسدا ثم اناب دیم جسد قبض کرسیوی و پاشی بر خدامه دبردا سليمان علیه السلام لبنده زاروکی کی بو زاروکی کی میری جرد مره دیگه جسد آوسه کرسیه زاروکی کی دا به روح مدای باشه آوانا گشت باسه جسد دیگه دو قرآن دا 4 جرا باسه جسد تک کرده 2 جرا باسه جسم تک کرده هر وسا دوی آیت هانی نادا خدا دویجه وقال لهم نبیهم بنی اسرائیل دوی نبی اون جرا گم إن الله بكم خدا تعالى قد بعث لكم الطالوت ملكا دبي خدا تعالى طالوت كري باشاي و قالوا أبي بني إسرائيل يهودية قلتن أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه أريد شوا ودو باشاي ميكو أم جي دهاب بربحقتن أم دهال لايقي باشاتين باشاتي حقي مي وأم لايقي باشاتين ما شوا أم بيجي خدا طالوت كريه باشاي ما دبيجن ولم يؤت سعة من المال هر وسا ام بيجن
yani bir devlemen jinin minambe. Yani maldan jijaranati dayni. Merveki devlemen ne? O emjui daha layık paşati çeva Hazreti Allah Talut ki paşa ben İsrailiş peygamber Kur'an'da beje. قال پیغمبری وانگو ان الله بیکم خدای تعالی استفاه علیکم خدای تعالی گل طالوت گل سر و هل بجارتی او کی پاشه به و زاده بسطة في العلم والجسم خدای تعالی د علم و جسم ده زیاده دایوی ام علمی فریه و هر وسا جسم کی رند تمیز پاک لسر ها دبده که باسا پاشا دکه طالوت باسا جیم سین من باز جسم دکه yani cisim bu kesi sağrat diye gote değil mi? Merve kasede ki merve haber dedi merve ki mecbur seri bir jette gote cisim. Wallahu yuti mülkehu men yeşâ Khadala abdi xwe kib xwazim mülkê xwe padişatî didiwî wallahu vasi'un alim Xwedê Teala em bibêjî gelekî ew wî fireye rihmû bereketa firê her wisa her tiştî dizanin. Ev ayetê hanena her wisa sûreyê Münafîqûn da baz dike. Divê sûreyê Münafîqûn da ayeta çara ve îzâ re'eytehum gavat münafık diş peyxembera dibî tu'cibuke ecsamuhum cismê wan te ecêb dîn tu pê qaîl dibî yani cismekî rengûriya wan xweş e bedenekî wan em bivê fîzikekî wan gelekî rêk û pêk wisa ayet dewam dike di vir da gava em behsa ceset dikin di vir da ceset ji kesê mirir tê gotin îja gava کسی کو قصاب که مجیون سری به جسم بن کسی مری جسد به وشاقی ابراهیم علیه موسی علیه السلام و تمام پیغمبری مری جسد وان هی کسی تنی جسد وان هبه نکار قصاب که و نه ممکن قصیج بکن لورا سوره زمر آیت چلو دویکی چلو دودا هر وسا مؤمنون آیت نو دو نه سدی دبیجه اب روحی هانی الباقودی سوره زمر دادوی ruh nefsa miril baqa dedmine her wisa em bivêjin kesê ku dimire heta qiyamete ruh heywan naçe nakev cesedê wan ev her du ayet ji delû îsbata wê yekê ku gava Pêxember aleyhissalatu vesselam çûyî mi'racê bi Musa re xeber nedayê Musa simsarî nekiriye em bivêjin nabera Xwedê Pêxember da simsarî nekiriye Pêxember neşandiye neçûndanî evana giştik çîrokin li ser navê Pêxember aleyhissalatu vesselam hatî çêkirin însan dibêje ya tu çawa divê Pêxember gotî Pêxember ev hedîsana negotî yekî mîna we gotî yekî li ser navê Pêxember aleyhissalatu vesselam hedîs çêkirî Buxarî û Müslimê jî ew hedîsana kom kirî gotî rast e hûn jî dixwînin dibêje ev hedîsa Pêxember ev ne hedîsa Pêxember ew yekê nivîsandî gava em divê ew hedîsana ne hedîsin hikayenin çîrokin em navê gotina Pêxember hedîsin o gotina Pêxember çîrokin yani ji em bivêje hikayene ew xelkê li ser navê Pêxember çêkirî lewra Pêxember nabe ev tiştê ku me pêşkêş kir zidê Qur'anê tiştek din bivêje ew hedîsê derheqê mi'racê da giş zidê Qur'anê ne evan ayetine kevşe ku ceset insanê mirî ceset e û nikaribe însanlara qise bike baş e her wisa mirov dikare du hedîsa ji bidiwe ev hedîsa hanena nav hedîsa bi xwe nakokî heye divê an Urwete bin Zübeyr yani hedîsê ku tê gotinê li mêj ferz bîye Urwete kurê Zübeyr em bivêjin zavê bû Bekir bû ji xanima wê Eswan bû Esma xwenga Hezret Ayşê bû Urwete lay birê Ayşeyê ev Urwetan lay birê Ayşeyê an Ayşete zewcî Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Urwete ji Ayşe ji xanima Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet dike enneha qalet Hazreti Ayşe gotî furidet is-salatu rek'ateyni fil haderi ve seferi hem li mal hem jî li seferê ve hem li seferê hem jî ner seferê du rekat ferz bîye fe uqirret salatu seferi dema ji Medînê hicret dike terim Mekkê hicret dike terim Medînê em bi parê emn û israr çêdibin divê li mêja seferê du rekat ma ve zîde fi salati l-haderi di li mêja malê da a ku ne seferê da be ew jî lê zêde bû ya di rekat hedîseka din da tê gotinê ku em bivê li mêja sibê bo ku wexta wî dirêj bî du rekat îştê li mêja nîv û esr û eşrê du rekat lê zêde bî
لمجا مغربي جي وتر روجي شي سير كاد يعني ان بي سير كادشتي او دا بيا خنا كوكي اب حديث عن دوركات حزد عايشه اب حديث دان دبي فرض الله صلاة على اللسان نبيكم أبا ابن عباس الدرواد كني دبي خد تعالى لسر زمان النبي صلى الله عليه وسلم دبي المش فرض كر في الحدر أربعا د مالدا ان بنر سفر شار وفي سفر الركعتين د سفر داجي قام شو سفر دركات وفي الخوف ركعت د خوف د ترسي د حربي داجي ركعت فرض يعني دبي خد تعالى لسر ديني حديثة قدين جاي دبي المدينة شو تشتا فرض بيا المدينة لسان زمان پیغمبره و دبي 4 ركعت فرض بي مالدا 2 ركعت سفري فرض بي مجا سفري 2 ركعت فرض بي مجا حرب و جنگ ترسيجي ركعت اكي يعني ناكوكي خد دابان هر دو حديثان داي جبر بي قالي مسلمانا مخواز ببي شكل هاننا ام بخوازن راستيا ديني اسلامي سوا جوارا ببيج ابيا خلاصه امتكار خلاصه هو ببيجن لمش شو هنك مسلمان دبي قريد دن بحديث الزعيب كل شيء معراج لور فرز بي نوري لمش وش هاي فرز نبي لمش بريا اسلامي جهب دواتا يهودو خرسيانه دا وتشتي كو خدي تعالى د خواستی د دین اسلام دا گوهرین بکن د مثلا روجی دا گوهرین دا چیکر کو پاشیف پری تونه پاشیف کری لی د مثلا لمجو زکات دا خدای تعالی چل سر یهودی خرسنا فرض کری او سر مش فرض کری گوهرین نه کری لمجا کو هاتو بجبیر کرن ام به اول مجا کو مجا سوی دو مجا نورچار او جی پیغمبر علیه الصلاه و السلام به معلمتیا جبرائیل داکت جرا قول مج و تكن بيدا كرني حتى جارك دن بيم دخيل خاشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.